Sanibonani nonke eliveni laKangwane siyanivusela ligama lami mina nginguReverend nginguzakhele ngwakaGenenza siyavusela futhi elihlelweni amadodana nendumiso kwaze kwaba kuhle nalamhla mbukeli sangena elihlelweni ngangithathe lelithuba ngivusele kubo babe bo president ngivusele bo babe bo vice ngivusele bo babe bafundisi bo babe bavangeli bashumayeli ngabakhohlwa bomake bo Jeffro bomake bavangelikazi bomake bashumayelikazi kanti phela sinato tintfombi tekuvuma khona la ekhaya sinabo bomake bolimanyano ukhona na Sunday school ngiyambona lapha emakhaya egameni lenkosi nemkhosi lomkhulu wemadvodzana sanibonani emagosa asiwashiyi ngaphandle siyangena elihlelweni amadodana nendumiso namhla hawu kuhle kakhulu akhona emakwaya ethu emandla asedulu kakhulu angifuni mina ukuchitha isikhathi namuhla ngoba kakhulu kakusiko ukukhuluma lesingako lapha namhla lilanga leli lekuthi namuhla sijabule silalele umqulo amadodana nendumiso ngithi nje masinyane nje sengigijime ngiye lapha kuMusa wabapostoli Musa wabapostoli utazivumela ingoma lethi Dwala elangifela kuwe ngiyakhosela laba bafana basekhaya ngithi asangibadedele kweso uve ukuthi kwendekani
waze waba muhle umculo umusa wabapostoli uyashaya unemandla kakhulu uthi lo mhlabeleli dwala elangifela kuwe ngiyakhosela uthi ke Jesu uma ngabe shothi lo muntu ngoba beyakhele kahle la edwaleni uthi yemba yashona lo lohlakaniphile wemba kwashona wase wakhela kahle la edwaleni ngiyethemba ukuthi emakhaya siyakhela kuleli dwala leli nguJesu ngaphandle kwekuchitha isikhathi kasichubekeni solo sesemculweni wethu amadodana nendumiso ngicela ukuthi ngaphandle kwekuchitha isikhathi siphindze futhi sihambe siye lapha siyothola kuphila kwamadodana kona kuyawufika nje kusinike ukuthi ndizithela phambi kwakho wena simakathe wena losetulu kwakho konke emandla uNkulunkulu abonakaliso kude mina lengikwentako kude umsebenzi angisilo lutho into nje lengitendela yona mina kuwe Nkosi ngitithela nje phambi kwakho ngithi Nkosi tendele empilweni yami amen ake sewubambe lapha kuphila kwamadodana kuyathatha ngegama leNkosi Isicela phambi kwakho zonke inkohlakaloze ndiwe enyaweni zakho ekuthandazelifa ndilifulita ulako tawuta ungasiya Sing
yes hayi madoda hayi bashaya abafana basekhaya hey kuphila kwamadodana kusho njalo ukuthi ndizithela phambi kwakho Nkosi hawu mina vele bese sengivele sengiyahamba nami bese sengihamba nabo sengiyaluka khona labo ngamangala ngendlela lesengidasa ngayo uyabona nakukhulunywa ngekuthi umuntu utinikele kuNkulunkulu watidzela watikhohlwa nje ukuthi ungubani athi Nkosi Jesu nansi impilo yami sengidithela kuwe kude mne kahle kahle umsebenzi lengiwendile futhi kude lengicabanga ukuthi ngingakwenda kulunge kodwa sengethembela nje kulamandla akho simakathe ngidithela nje phambi kwakho kuphila kwamadodana kahle kahle lomqulo wamadodana uyashumayela uma ungahlala nathi la ngaso sonke isikhathi sitakuvuselela labagulako batawuphila angaqithe isikhathi ngiqhubekele phambili egameni lenkosi ngiqhubekele kunayi ikwaya yethu lenhle kakhulu lapha iSwedish Free Church amadodana bona ke batakuthi yeke umusa yeke uthando ungazi ukuthi bebahlelene kanye nale kwale ephumako ngoba bona bathi yeke umusa yeke uthando kuthi nje Nkosi yami sibitwe ngekuthi sibantwana bakho iSwedish Free Church amadodana tiyagalela tiyavitsita tiyangena manje angifuni ngidawukhuluma setingenile ngoba nyalo asiphakame nato nathi amen siyabonga uyabona bashaya labafana basekhaya yashaya iSwedish Free Church
isho njalo ithi yeka umusa yeka uthando. Uyabona angathi ukuthi bantu bayawati ni lo musa uNkulunkulu lasendela wona esiphambanweni. Uyabona kude umuntu longayenda leyanto leya. Ukhona lapho khona Jesu bathi babhizi ngaye abengabaphukudi wathi bathethelele abakwati laba kwendako. Ake sobheke lo musa longaka ukuthi singaqolelwa nje tonotethu mahala singakakhiphi lutho sonile sisekhathi lidzakeni wasenyula ngengadi yakhe lo Jesu Kristo lo inkosi usuke emaphakatheni aye emaphakatheni ungumnini mandla wonke. Hayi siyabonga amadotsana singeniseni vele endumisweni ngikhona lapho sifuna ukuthi sibe khona emandla uNkulunkulu atawubonakaliswa. Ake sesiqhubekeni siye embili. Kunelikwaya lami lapha lelikhulu kakhulu lapha imvuselelo yamadodana imvuselelo yamaweseli yona itafike isho njalo athi ye Thixo Nkosi yami unabantu bakho Thixo unebantwana bakho livila uNkulunkulu lithi labantu Nkosi thine kuthi nje sibitwe ngebantwana bakho banikwa ligama lekuthi nabathembela kulo nje base baba ke bantu bakhe base baba bantwana bakhe solo kunanatela lokulemuva lithi ke bathi ke laba bemvuselo yamadodana bathi unabantu bakho Thixo Nkosi yami ungazi ukuthi ningaze ningiside vuselo yamadodana ukuthi nami Nkosi yami ngize nginqike nami ngibe ngilomunye umuntu waNkulunkulu asebangene bafana basekhaya bathi unabantu bakho Thixo emandla uNkulunkulu abonakaliswe. Amen.
ebhangene bakangwane hawu kwaze kwaba kuhle madoda kwaze kwaba kuhle afikile madodana uyabona ke la usengime kanje ngisho kona ukuthi manje babaya sengiyaphuma uyaphuma ke manje the reverend nguzesiki nenza ngiyaphuma egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha hawu azayashaya madodana kahle ngaso lesikhathi nasevikini lelitako ngithole khona la ungasali uhamba ulanze namalume nemzala nagogo kubuye kuhlale phansi umsekele kahle gogo ngoba utawukhanza ukuthi soyasukuma soyayenda lento egameni lenkosi ngithi ke manje ake sesithathe nasi iAME bafana baseka balaphe kushi batakutshela kahle bathi no sesiphuma siyochubeka nemisebenzi yethu sichubeka siye emisebenzini ngakusasa kodwa sithi masibulele kuYesu asibuyele kuJesu ngoba yena wasifele mandla uNkulunkulu abesethi kwethu nasihleti kuYesu sihleti kulomdzala wethu insuku emandla uNkulunkulu atabasethi kwethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha mina ke nase ngihamba bese ngithi njengoba bekunjalo ekuqaleni kuyawumana kube njalo kude kube kunaphakade amen.